Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na moj YouTube kanal i pretplatite se ako želite da vidite najlepši grad na svetu, a to je Moskva. Dobrodošli! Danas se nalazimo u centralnoj dečjoj prodavnici. To je tržni centar koji je namenjen samo za decu. Ovdje se nalaze samo dečje prodavnice. Ovaj tržni centar ima površinu 58.000 kvadrata i bio je sagrađen 50. godine, 53. po 57. I arhitektor je bio Duškin, baš onaj o kojem sam pričala u svom prošlom videu, i Anastas Mikojan. To je onaj o kojem sam pričala dok smo bili u GUM-u. Ajmo da vidimo šta ima ovdje. Dečji svet od 2015. godine zove se Centralna dečja prodavnica na Lubjanke, je univermag ili ti univerzalna prodavnica, sovjetski hipermarket, koji je bio sagrađen 1953. do 1957. godine u centru Moskve na trgu Dzeržinskog ili ti na Ljubljanskom trgu. Projekat je napravio Aleksij Duškin, onaj koji je gradio GUM, i to je najveća dečja prodavnica u Sovjetskom savezu i prvi tržni centar koji je bio sagrađen po međunarodnim standardima. Na placu od 1 hektar je bio sagrađena veličanstvena zgrada od 7 spratova sa površinom 58.000 kvadrata, sa mansardom, sa 2 podzemnih sprata visine 181 metar i 10 cm. To je bila prva zgrada gdje su bili ugrađene eskalatore unutra. Arhitekturni stil zgrade je prelaz od stalinskog klasicizma ka minimalizmu 60. godina i puno detalja dekora nije bilo napravljeno zbog viška dekora u arhitekturi, kako tvrdi unukinja arhitektora Duškina. Velike arkade su trebali dodati lakoću izgledu tržnog centra i sakriti njegov ogroman razmer. Prizemlje je bilo dekorirano granitom, zidove keramičkim blokovima, karnize i drugi elemente dekora su isto bili od keramike, koje se često koristila u arhitekturi 40. 50. godina. Isto po celom tržnom centru imate vitražne prozore i lustre od bronze. Svi materijali su skupocjeni i dugotrajni. Prve 3 sprata su velike prostorije gdje se raspolagale štande sa različitim proizvodama za decu sa svih fabrika SSSR. Po ćoškovima se raspolagali stepeništa od mermera i u centru se nalazio veliki atrium gdje sad vidite jelko, i kasnije ovdje se pojavio glavni ukras, gigantski veliki sad. Ovaj sad je napravila Petrodvorceva fabrika. Sad ima težinu 4,5 tone, sastoji od 5000 detalja i ima pendulum od 13 metara. To je jedan od najvećih mehaničkih satova na svetu i ulazi u 5 najvećih satova, kao što su Big Ben, satovi u Kremlinu ruskom i u Pragu. 1992. godine CDM je bio privatiziran kao i mnoge druge zgrade i fabrice, nažalost. Ovdje se raspolagali različite prodavnice, čak i salon za automobile, ali ipak većinom su se ovdje nalazile dečje prodavnice. 2006. godine je bila napravljena velika rekonstrukcija CDM-a, iako ekspertiza od kompanije Triada Holding je zaključila da restauracija nije potrebna. Ipak to se desilo i svi interijeri i unutrašnji oblik zgrade je bio uništen. 2011. godine je bio angažiran novi arhitektor za ovu restauraciju, Pavel Andrejev, koji je jako poznat po tome što je učestvovao u projekatama koji su zasluženi za uništavanje različitih spomenika arhitekture u Rusiji i u Moskvi. 2015. godine CDM je bio ponovo otvoren i sad ga imamo takav kakav jeste, sa 1000 prodavnica, sa restoranima i kafićama, sa bioskopom unutra i sa vidikovcem. Na krovu tržnog centra imate vidikovac gdje možete da vidite Kremlin, Lubjanku, Manježni trg i druge zgrade. Hvala vama što ste pogledali ovaj video, pretplatite se na moj kanal, stavljajte like i vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno, doviđenja, lep pozdrav, ćao!